Почитувани гледачи, здраво живо од Крушевац. Денес имам голема чест и задоволство да разговарам со едно познато име од областа на природна медицина, човек кој помогнал на многу луѓе во лекување на најтешки болести и човек кој има големо срце во секоја ситуација да помага на луѓето без разлика. Наши ваш гост денеска е господинот професор Милета Мануеловиќ. Милета, добар ден, како сте? Dobar dan. Dobrodošli u Centar za promociju, unapređenje i primjene integrativne medicine. Да, еве ние сме сега во Крушевац, тука во вашата, како да ја кажем, ова не е амбуланта, него ова е приемно оделение. Да. Тука ги примате пациентите и ќе позборуваме малку како и на кој начин Милета помага на многу луѓе и за тоа секоја чест. Меѓутоа на почетокот да ја прашам кој е Милета Мануеловиќ, од каде, од кој дел на Србија потекнува, колку години има и неколку збора за неговите први денови од детството. Da, pa evo ja sam uglavnom ovde Kruševljanin, praktično to je jedno mesto 11 km od Kruševca. Tu sam rođen i tu sam se vratio posle studija, posle školovanja i nadam se da ću i svoj životni vek tu da završim. Ušao sam u 80. godinu, slavim 21. jula će biti 80. rođendan. Jubilej. Da. Inače, završio sam fakultet političkih nauka, pre toga fizika i postdiplomske na pravnom fakultetu. Reklo bi se, nema neke direktnog kontakta sa medicinom. Ćerka je završila medicinski fakultet u Beogradu, specijalizirala je oftalmologiju i živi i radi kao lekar u Los Angelesu u Americi, pa je to možda bio, a s obzirom da su otac i baka se bavili ovom prirodnom medicinom 65 godina, možda je taj splet okolnosti učinio da se i sam i ja okrenem posle svega toga tom rešavanju tih zdravstvenih problema, odnosno kažem zdravstvene zaštite. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Sa kojim naporom i sa kojom željom ulazim u taj program govori i aktivnost u delu da se ostavi trag, da se to ne zaboravi, pa je prva knjiga Narodna medicina izdata 2012. godine praktično prvi pokušaj u svetu da se ukaže na značaj lečenja u skladu sa krvnom grupom. Postoji dosta literature u delu ishrane po krvnim grupama, što nije zanemarljivo, ali kad se govori o lečenju, zvanična medicina krvnu grupu uzima samo u 2 slučaja, kad je transplantacija i transfuzija. U drugim slučajevima se o tome ne vodi računa, što je po meni velika greška. Vremenom, radeći na ovom poslu i kontaktiranjem sa ljudima koji imaju zdravstvene probleme, ja sam počeo da dobijam, pored oznake krvne grupe, dijagnoze i krvne slike pacijenta. To je način i put da se krene u neku vrstu pomoći. Počeo sam da dobijam i test intolerancije na hranu, pa sam uvideo, to je bila i prva iskra za jedno razmišljanje u tom pravcu, da majka iz Hrvatske, čija je ćerkica samo sa 13 godina života imala kancer mozga, šalje mi pored krvne grupe, B krvna grupa, šalje mi i test intolerancije na hranu.
upoređivanjem podataka sa tog testa na 250 namirnica, ja vidim da 46 namirnica ne odgovara njenoj krvnoj grupi samo za 13 godina života. Dakle, dolazi do promjene metabolizma. To se, dakle, dešava kod svih nas, iz dana u dan. Mi o tome ne vodimo računa. Druga knjiga je tim povodom izašla, Kako pobediti rak, gdje su uzeti i parametri koji se odnose na test intolerancije na hranu. I tu smo mnogo bliži rješavanju problema. Ono što me čini ponosnim u čitavoj ovoj situaciji je činjenica da se pored preparata iz prirode koji se koriste za proces iseljenja, odmah ću reći u čemu je razlika između lečenja i iseljenja. Lečenje koje se sprovodi danas u svetu je upravo pokušaj mehanicističkog pristupa zdravstvenom problemu u smislu otklanjanja kvara, kao što to rade mehaničari. Otklonili smo kvar, rešili smo problem bubrega i sada da vidimo dalje. Ne pitamo se šta je sa bešikom, a otklonili smo problem dojke, na primjer, ne pitamo se šta je sa matericom, otklonili smo problem pluća, ne pitamo se šta je sa debelim crevom. Hoću reći da se ne vodi računa o toj uzajamnoj povezanosti organa u svakom trenutku i u svakom segmentu delovanja. Dakle, rešiti zdravstveni problem nije samo otkloniti, dijagnostikovati kvar i otkloniti kvar, nego u stvari treba uzeti i onaj, kako to informatičari kažu, i softverski deo. Najbolji kompjuter neće biti u funkciji ako nema ugrađen softver u sebi. A šta znači softver? Lekari uglavnom i prilikom pregleda, čak sada i kućni lekari, izabrani lekari, kako mi to ovdje kažemo, vode računa o tome koji je problem prisutan i da se tom problemu priđe na način davanjem tableta, injekcija, kapsula, upućivanjem na razne druge protokole, hirurški zahvat, hemioterapija, zračenje i tome slično. A ne uvažava se veoma važan moment u kojim uslovima i pod kojim uslovima taj pacijent živi. Kakvo je okruženje od onog dela stanovanja pa do okruženja, da li nema neke benzinske pumpe, da li nema u blizini nekog zagađivača atmosfere. Drugo, kakvi su odnosi u samoj porodici. Da li postoji harmonija ili disharmonija, vidimo sada koliko slučajeva ima, pune su novine, ubio oca, sin ubio majku, zaklao ovoga i tako dalje. Zatim ne pitamo se ni tom gdje radi, u kakvim uslovima radi, kakvi su odnosi na poslu, znači i tako dalje. Sve je to taj, što bi se reklo, softverski deo koji ima jako važan uticaj. Da ne pominjem sada ako nas neko uvredi negdje ili nešto na ulici ili bilo gdje, da odmah nakon toga mozak šalje informaciju u organizmu i dolazi do poremećaja, do disharmonije, pre svega u želucu. Počinje problem sa varenjem. Dalje, nadubrežna žlezda počinje da luči adrenalin, skoči nam pritisak i tako dalje. Dakle, da bi se organizam izlečio, odnosno da bi se iscelio, potrebno je napraviti jedan sveobuhvatni pristup problemu, kako u smislu individualizacije, jer svako je priča za sebe, tako i u delu uzimanja u obzir svih ovih okolnosti. U čemu je razlika? Razlika je u tome da ne da lečimo organizam, nego da vratimo zdravlje. Kao što je, opet upotrebit ću izraz informatičara, mi kad virus uđe u kompjuter, šta radimo? Vršimo resetovanje. Resetovati telo znači ne samo da se da neki lek, neka kapsula, tableta, injekcija, nego da se i drugi protokoli primene, pa
moj pristup problemu u tom delu se sastoji u delovanje s polja i iznutra istovremeno. Šta znači s polja? S polja idu kupke, obloge, masaža, irigacije, ispiranje, ubacivanje umetka, škotski tuš, sauna i tako dalje. Iznutra ispijanje melema je samo jedan segment. A kad govorimo o melemu, objasnit ću šta je melem. Melem je biljna mešavina 20 i nešto biljaka u zavisnosti pre svega od vrste bolesti, stepena obodenja, a pre svega od krvne grupe ili testa intolerancije na hranu. Kad sve to složimo, dobijemo jedan konglomerat, jednu grupaciju biljaka koje će stvarno biti melem. Taj preparat u vidu čaja nije čaj kao što imamo u kafani, u kafiću, na benzinskoj pumpi, u kući. Ne pijem kafu, može čaj. Čaj za uživanje se razlikuje od čaja koji treba da izvrši isceljenje. I on je upravo ono što treba da sadrži u delu komponenata. Velika imena kao što su kod nas Jovan Tucakov, Dragoslav Život i Zoran Nikolić i tako dalje, dali su ogroman doprinos ovoj integrativnoj, ranije alternativnoj medicini, sada je nov pojam integrativna, jer ne isključujemo druge vidove delovanja. Po principu svi sve znamo. Onaj ko kaže da zna sve, oprosti mu Bože, ne zna šta priča. Tako. Prema tome, ovdje se radi o tome da se ono što je u tim knjigama, u toj literaturi velikih zvučnih imena koje sam pomenuo, uzima u obzir oko načina ubiranja biljaka, čuvanja i tako dalje. Jedan vrlo važan segment je i način pripremanja preparata melema. U knjizi, recimo baš konkretno Jovana Tucakova, Lečenje biljem 1000 strana, na kraju knjige imamo 100 recepata koji su iz komercijalnih razloga isti kao kod neukih osoba. Ja koristim izraz kao kod baba Mileve preko plota. Znači ide 2 kašike toga, pola litra ključale vode, nakon 15-20 minuta sačeka, pije se pre jela, poslije jela i tako dalje. Ne može. Jer ste, gospodo, pre toga rekli da postoje biljke koje trpe termičku obradu, kuvaju se koren od recimo nekih biljaka u recimo litar vode da dođe do pola litra. Ove biljke mogu da se popare samo. 50-ak i nešto biljaka, po mom saznanju, ne trpi termičku obradu. Šta znači ne trpi? Menja se hemijski sastav, a gube se lekovite supstance. Dobijemo mutnu vodu. Kako je moguće sada da, rekli ste unapred da to ne može da se kuva, a sada može da se popari, da se kuva. I odmah ću reći neke svima poznate komponente, recimo beli slez, koji obično koristimo kad je u pitanju problem sa oslobađanjem sluznice, iskašljavanja i tako dalje. Beli slez se ne kuva, nego se stavi u 2 decilitra, jedna kašika u 2 decilitra hladne vode, ostavi da stoji 10 sati, obično preko noći, ujutru se to oteže, voda kao raso, i pomaže iskašljavanju, razbijanju šlajma i tako. Ako bi beli slez prokuvali, oslobodili bi se tanini, a to su elementi koji u stvari vrše stezanje tkiva, pa bi ono malo sluzi koje je moglo da se bez ikakve upotrebe bilo čega iskašle, sada bi zabetonirali, drugim riječima, zacementirali i napravili bi kontraefekat. Sličan slučaj je i sa drugim biljkama kao što su nana, majčina dušica, na primjer. Menja se, dakle, hemijski sastav i gubi se sve ono zbog čega smo tu biljku kao komponentu upotrebili. Sa druge strane, u receptima nekih časopisa i literaturi vidim da se zapostavlja činjenica o kompatibilnosti, o tome da li se te komponente, ide se na povećan broj. Ne mora da znači, dovoljno je jedna komponenta da se upotrebi da rešimo problem. A ako idemo na 20 ili 30, to ne znači da smo više uspjeli u tome, nego treba sada da vidimo da li se one međusobno trpe, da li se slažu
ili ono što kaže da li su kompatibilne ili jedna drugu isključuju. A ima slučajeva gdje smo upotrebili recimo cikoriju, vodopiju takozvanu, i srčenjak. Cikorija pomaže izmokravanju, izbacivanju mokraće, znači diuretik je, a srčenjak je biljka koja će da spreči dijareju, na primjer. Pa ako upotrebimo u istoj srazmeri te dve komponente, dobit ćemo mutnu vodu. Neutralisat ćemo jedno sa drugom, kao što bi limunsku kiselinu i sodu bikarbonu stavili. Došlo bi do jedne hemijske reakcije penušavosti, na kraju bi dobili samo takozvani natrijum askorbat. Nemamo, niti imamo baze, niti imamo kiseline, nego imamo jednu količinu soli. Profesore, moram ovako da prašam. Da. Когато дойде пациент со канцер, кои се вашите први совети, што вие му велите, бидејќи тоа е многу тешка болест, вие го охрабрувате дека има начин да му помогнете, како и на кој начин му пристапувате на пациент со најтежок облик на заболување канцер? Odlično pitanje. Upravo da bi se pomoglo nekome treba prvo da znamo u kakvom je stanju pacijent. Da li može da se kreće, da li može da guta i da li postoji verbalna komunikacija. Imao sam takve slučajeve gdje mi kažu ne može, pita sina ko si ti. Znači potpuno izgubljena komunikacija i mogućnost rasuđivanja i tome da kaže boli me, ne boli me i tako dalje. Kad dobijem odgovore pozitivne na ta tri pitanja, sada sljedeći korak je da vidimo dijagnozu. Dijagnoza od lekara, dijagnoza bolesti sadrži određene parametre koji ukazuju na to šta je i u kom stanju je organ. Iza toga krvna slika. Ja budem malo preterano, čak i malo i dosadan sa pominjanjem krvi, jer sve je u krvi. Nama krv je naše pogonsko gorivo. Laboratorija krvi je jetra. Nije ona kriva ako stanje u organizmu, ako krvna slika nije u redu. Krivi smo mi sami, jer smo ubacivali pogrešno gorivo, pogrešne komponente da bi dobili kvalitetnu krv. Gledamo sada krvnu sliku i da vidimo kakvi su markeri, kako je ostalo stanje i sljedeći korak je da se pripremi melem. Melem je samo jedan segment. Pomenuo sam već da postoje protokoli delovanja s polja. S polja ide kupka, na primjer u 90% slučajeva ide kupka. Kupka je boravak u kadi sa toplom vodom, sa otopljeno 2 kg morske soli, 50 litara vode i 2 kg otopljene morske soli. Zašto kupka, zašto so, zašto uopšte topla voda? Zbog toga da bi zagrevanjem tela preko 40 stepeni doveli do preznojavanja, a preko znoja da izbacimo toksine iz organizma, pre svega iz limfnih žleza. Svi znamo iz osnovne škole čemu služi ta limfa, bezbojna tečnost, koja štiti organizam od virusa, bakterija, parazita, sa jedne strane, sa druge pomaže zacjeljivanju rana i tako dalje. Limfa mora da se vrati, ono što nije potrošeno od strane dotoka krvi, pomoću arterija, se vraća limfnim kanalima. Nema potrebe i ne sme da se prave pritoke u vidu čvorova, zadržavanja masno tkivo. Takozvano masno tkivo nije ništa drugo nego tumorska promjena. Nikad se ne zna kad će iz tog zadržavanja limfe da krene nešto što će predstavljati opasnost za organizam. Na taj način mi činimo da ona dođe u bubreg na dehidraciju i ono što vredi ide ponovo u jetru, što ne vredi preko stolice i mokraće ide van. To je isto situacija i sa nepotrošenom krvnom plazmom. Ona se vraća venama ponovo i opet ono što vredi ide u jetru, što ne vredi izlazi van. Da bi taj proces ubrzali, radimo to pomoću kupke. Kupkom se čiste kapilari kože, pa se omogućava veći unos kiseonika, a prema hemijskom sastavu našeg organizma da kiseonik čini
jedan dobar deo, 80% našeg organizma, da tkiva, proteini čini nekih 10-15%, da lipidi, masti su negde oko 4-5% i tako dalje. Znači, kiseonik mora da bude prisutan i uvek unet sa strane, jer organizam ne može to da proizvodi. Prema tome, pacijent nakon izlaska iz kade praktično se osjeća da može da poleti. Već smo napravili jedan pomak ka jačanju organizma, a svrha je da mi telo i ojačamo, da vratimo funkciju svih mogućih ćelija, osobiliona ćelija u funkciju da one obavljaju svoj deo posla. I to može da uradi svaki zdrav čovjek. Međutim, Profesore, to go pravite vi, imate ribarska banja tukaj v blizini Kruševac, da. Tamo gi pravite tije seansi, kupki i terapije. Da. I imamo to i to je sada u eksperimentalnoj fazi i moj životni san je da se to pretvori u jednu fitokliniku. Biće to prva fitoklinika na području Evrope. Svakako već smo imali uspeha u tom delu. Evo, samo u decembru mesecu 3 slučaja koja su za pamćenje, a to je kancer pankreasa, gde je pacijent došao iz Minhena sa stanjem i dijagnozom da 1 od milion može da preživi. Vratio se nakon 20 dana i izazvao je opštu pometnju kod lekara. Nisu mogli da veruju da je to moguće, da je izvodljivo. Zatim bio je slučaj sa cirozom jetre, opet u poodmakloj fazi, pa onda multiplex skleroza, gde je devojka praktično 15 godina već vezana za kolica, ne može da prohodala je 8. dana, bez pomoći majke, bez štaka, bez ičega. Dakle, Jeste ga, ovo je mnogo važno da ni kažete. Udarna terapija, kaj najtežke zabolevanje od karcinome je 12 dana. 12 dana ispijanje melema i ovi protokoli. Nisam samo pomenuo, što je vrlo značajno, ovaj protokol koji sam pomenuo, kupka, na primjer, nije prilagodljiva za svakog. Ne sme da se upotrebi za pacijente koji imaju srčanih problema, jer bi zagrevanjem tela, potapanjem u kadu sa toplom vodom napravili kontraefekat. Mogla bi osoba da premine, da kolabira i tako dalje. U tom slučaju ide takozvana sedeća kupka. Nije isto, ali od 2 zla biramo manje. Prenosi se toplota, znači idemo na 25 litara vode i na kilogram soli. Sad, za osobe koje imaju problema sa kožom, kao što su, na primjer, psorijaza, vitiligo, zatim dekubit, oštećenje kože, melanom, rak kože i tako dalje, otvorene rane, so na ranu bi bilo kontraproduktivno. Ne ide ovakva kupka, ali ide kupka sa sadržajem, umjesto soli, sadržaj biljaka. Prosto, сега много ljudi što ne gledat je prašat kako je возможно толкова тежка болест карцином со метастази, 12 дена терапија, после 20 дена кога ќе отиде човек на магнетна резонанса, карциномот го нема. Како и на кој начин вие го напаѓате за тие 20 dana? Što pravite? Pa evo ovako, samo da završim s ovim protokolima s polja. Znači, hoću reći da je u pitanju potpuno individualni pristup problemu. To je ono što medicina ne praktikuje, nema vremena ili nema strpljenja ili nema ni podršku, jer imamo sada ideju Svetske zdravstvene organizacije o zlatnoj milijardi, svi se zgražavamo takvom pristupu problemu, ali nažalost to govori o tome da ni u perspektivi neće biti nekog boljitka. Kad se govori o tome, pitala me baš devojka za majku koja je imala kancer materice veličine dečije glave. Kako je moguće, šta će biti sa tim? Jer lekari prvo nisu mogli da je operišu jer je imala srčanih problema, pa kad je otišla kod lekara, oni je rekli gde ste bili do sad. Kaže, ja nemam bolove, nemam ništa. I to je nagovor
komšinica sa kojima je pila kafu, one počele da je zadirkuju, da bome imaš 2 ćerke, nisi još udala ćerke, a ti ćeš 3. Ma kakvi, kaže, nemam ni partnera, ne pada mi na pamet. Oni su izbjeglice iz Bosne i tako dalje, kaže, živim u dan komat i tako dalje. Kaže, kakvi. Kad je otišao kod lekara, rekao, žao mi je, zakasnili ste, jer ima srčanih problema, ne bi moglo da podnese anesteziju, terapiju i tako dalje. Kad me mala pitala šta će biti sa tim, moj odgovor je bio, pa kako je nastalo? Nije to niko ubacio. Sada idemo samo sa postupkom da to razložimo i da to ode. Da bi me ona posle 3-4 dana zvala i kaže, jao, Mićo, kaže, zatekla sam majku po povratku s posla, pored WC šolje, kaže, klekla i rukama, kaže, šta radiš, majko? Kaže, meni, evo, kaže, ispala mi je džigerica. Ajde, kaže, beži ovamo, peri ruke, nije to trebalo ni da bude tu. U komadima, kao pileća džigerica, 5-6 komada ispalo. Kaže, evo ga je nešto živo, ne mogu da ga uhvatim. Ma ne, pusti, kaže, to nema potrebe. Eto odgovora kako je to nestalo. Za druge probleme kod drugih organa, to će da se kontra u stvari delovanjem da se to izbaci, da se razloži. Jedan od načina spoljašnjeg djelovanja je pomoću obloge. Recimo, većina žena koje imaju cistu na dojkama ili kancer, idu na mamograf, mamografom se to steže, stiska i tako dalje, da se utvrdi da li postoji tumor ili kancer i tako dalje. I upravo smatra, bilo je nedavno u štampi, da 25% žena oboli od kancera dojke koje su išle na mamograf, a kod kojih se ne bi to desilo da nisu. Hoće ti stručnjaci koje niko ne čuje i ne želi da čuje, upravo ukazuju na to da to nije preventivna mera, nego naprotiv, povećava klijentelu, povećava broj obolelih. Zašto to da radimo? Jednom u 6 mjeseci svaka žena može da stavi teso odraženog brašna, koje je higrosobno, kao što je, na primjer, zeolit ili aktivni ugalj, i može odmah da vidi da li ima te slobodne tečnosti u vidu ciste, da to izvuče. Jedna takva obloga može za 3 sata da izvuče do 1,5 litara tečnosti iz dojki, na primjer. Eto prilike, može... Profesore, a vnatrešno, kakvi čajevi davate vnatre koje treba da pije čovjek? Vrsta čaja, koncentracija, doza i tako dalje je vezana za problem, konkretan problem. Nije ista biljna mešavina za pluća kao i za jetru. Nije ista za pluća i jetru kao što je za dojku, matericu i tako dalje. I tu kad spalje ona pokrvna grupa terapija? Da bome. Prvo se na osnovu bolesti, na osnovu organa izvrši izbor komponenata, a onda se pogleda za krvnu grupu. Aha, ovo nije, ovo može da ostane. Sada, pošto nisu samo pluća, nego i debelo crevo, jer pluće i debelo crevo funkcionišu kao jedan organ, da vidimo sada ili da pitamo pacijenta da li nema problema sa debelim crevom, da li imao problema dijareja, pa onda zatvor, pa ovo, pa ono i tako dalje. Onda se pravi grupacija biljaka za taj organ, pa opet krvna grupa i sada da vidimo međusobno dejstvo tih komponenata, da li jedna drugu ne isključuje, odnosno da li su one kompatibilne ili nisu. I kad se to uradi, onda smo dobili melem, znači preparat koji će tu da pomogne. Ono što zvanična medicina ne čini, što mi je veoma žao, a to je činjenica da ne vodi se računa o ishrani za vreme dok pacijenti imaju problema sa tumorom i kancerom. O čemu se ne vodi računa? Ne vodi se računa o istraživanju koje je napravila doktorka Hilda Clark, koja je lečeći ljude u kliničkim uslovima imala uporednu grupu 20-ak pacijenata koji su uz potpis prihvatili eksperiment sljedeće sadržine. Da dok traje proces iseljenja, u organizam ne unose ništa što je na bazi mesa, mesnih prerađevina, mleka, mlečnih proizvoda, riba, jaja, piletina, med. Zašto, profesor? Za vreme. Zašto?
Zbog toga što se tim proteinima, belančevinama, hrane paraziti koji su uzročnici kancera i tumora. A ona je to dokazala, uradila je studiju na tu temu, nominovana za Nobelovu nagradu. Molim vas, vi sad odete u Skoplje, u Beograd, u Atinu ili bilo gde, da pitate za Hildu Clark i njeno istraživanje, ima da sležu u ramenima. O čemu se radi? Da li smo toliko podložni uticaju nekih autoriteta, uslovno rečeno, ili cinizma, ili, ajde da upotrebim neke teže termine i ne želim nikoga da povredim, da to ne prihvataju. A 50% uspeha je u tome. Ona je, na primjer, lečeći tu grupu ljudi koji su prihvatili ovaj eksperiment i one koji su primali hranu iz meze, imala 20 puta veći uspeh. 20 puta veći uspeh, nije 20%. Matematičari i ekonomisti znaju, to je 2000% uspeh. Profesore, a ja si imam čitano za Hilda Clark, ona, tije njezini pišuvani stati veli дека секој човек што има паразити у организам. To je atomska bomba za kancer. Da, pa upravo paraziti su uzrokovači toga. A kako se oni hrane belančevinama, proteinima životinjskog porekla, to je nemoguće pobediti bolest kao što je nemoguće vatru ugasiti benzinom. Jer mi praktično pothranjujemo njih. Сега, имате многу пациенти, јас сум гледал на други телевизии, од карцином на мозок, рековте на панкреас и други најтешки заболувања, што се резултати за почит. Како се чувствуваат тие луѓеве кога знаат дека се отпишени од званична медицина? Тие им велат треба да идете на зрачење, на хемотерапија, буквално со тоа ги дотепаат со таа хемотерапија, а вие им давате надеж дека има спас со вашето лекување. Pa evo, lepo pitanje i baš svež slučaj iz Crne Gore, mlad čovek, nekih 40 i nešto godina, otac dvoje dece, tek počeo da živi, malte ne, kancer mozga, 2 operacije imao u Istanbulu. Iza posle druge operacije je bila i hemioterapija, pao na postelju, malte ne, vide živ leš. Sestra je došla da uzme terapiju. Nakon moje terapije, kad je otišao na kontrolu, Turci se ne krste, ali kaže, oni su se tako uskomešali da je to bilo opšte iznenađenje. Tražili su moj broj telefona, na primjer. Ona je došla za majku da uzme za dojku, nedavno, melem i pričamo dok se ne okupe ostali pacijenti na tu temu i ona priča kako je, pošto on ima strah od aviona, ne vozi se avionom, kolima, za pacijenta te vrste, napor kolima do Istanbula i nazad je ogroman napor i za zdravu osobu. On je to sve izdržao i evo ga živi i zdrav, što kaže, i jede i pije, ustao je. Ljudi ne mogu da veruju. O čemu se radi? Radi se o tome što je sve učinjeno u smislu da se iseče, da se odbaci, a mi bi se rađali bez tih delova, da je Bog tako hteo. Suština po meni nije u tome, nego da vratimo funkciju toga. Da bi vratili funkciju mozga, potrebno je pre svega da se, pored melema koji se uradi, da se vidi šta je sa dotokom krvi. Jer 3/4 krvi mora da bude u mozgu svakog trenutka. Takva je situacija. Tih 10 milijardi neurona, praktično smatraju stručnjaci, da bi se poredili jedan pored drugog, dobilo bi se površina fudbalskog igrališta. Zato je potrebna velika količina krvi. To vidimo i kad su ubistva, udesi, raznorazni i tako dalje. Znamo da krv nakon oksidacije, nakon pluća ide u srce i da iz srca ide takozvanom aortom prečnika 4 cm. A treba sada da dođe u glavu, u mozak, pomoću 2 veoma male cevčice, karotide. Da bi u toj količini došla, da bi to uradili, potrebno da srcu pomognemo sada da i na drugi način se dopremi krv do mozga i tako dalje. Profesor, moram da ja prašam. Karotida, mnogo луѓе во Македонија, па и пошироко мислам, веднаш идат на операција на каротида, a postoje prirodni načini da se to eliminira. Da li je točno? Postoji.
Javljaju se polipi, na primjer, iz rastline, zakrećenje, zadebljanje. To ide sa godinama kao i sve drugo. Može da se uradi. Jedan od načina je, recimo, fantastična kombinacija je koren koprive u srednjem stanju, da se nalije sa jedna tegla ili flaša napunjena korenom koprive, da se nalije sa mekom rakijom. Najbolje je od loze, od grožđa. I da se jedno 10 dana mućkanjem ono sve da ekstrakuje i da se uzima po jedna čašica dnevno. Ne postoji bolji način da se to eliminiše. Da funkcioniše. Jer, recimo, jedan od načini. Vaš je to uspeh u izljekovanju na najtežke zabolovanje na kancere preko 85%. 85%. Da. 85%. Da u zvanična medicina, imate podatak, beleži 3 do 5%. Ajte da neka bude 5. 5 u 85 sadrži se 17 puta. Ja se ponosim tim procentom i patim zbog onih 15%, što nije do mene, jer i za svakog od nas blok će drži ovaj gore, ali mislim da se taj procenat poveća u smislu uspešnosti kad budemo počeli da primenjujemo veštačku inteligenciju, gdje će se pored krvne grupe, pored testne intolerancije na hranu uzimati takozvani DNK faktor. DNK faktor su naše predispozicije koje nosimo od naših članova, ajde kažem, porodice, obitelji uopšte, i upravo to ne možemo da promenimo, ali možemo da predupredimo ili da damo. Profesor, ali moram ovo da je prašam. Pojačamo. Многумина je bila дека генетика je presudna во добивање на канцер, на други заболувања. Некои велат дека е точно, некои велат дека не е точно. Дали според вас генетика е клучна улога во наследување на тешки болести или на други болести? Мислите генетски? Генетски, да. Па генетски у сваком случaju генетика има утицаја. Ali nije presudno? Nije presudno, ali treba da se povede računa. Naročito kada je u pitanju su neurološki problemi. Kod mnogih organa postoji mogućnost regeneracije, odnosno popravljanja stanja. Kod neurona popravke nema. Što znači to neurona? To je ono. Znači, jetra se regenerira, a vo mozok neuroni? Neuroni ne. Ono što je propalo, ostalo je na tom nivou i možemo da sprečimo dalju progresiju, što nije za podcjenjivanje. Na primjer, kod epilepsije, kod raznih drugih oboljenja, demencije i tako dalje, možemo da sprečimo to, jer mozak je u principu prema analizama stručnjaka iskorišćen svega 3 do 5% ukupnog kapaciteta. Dakle, ne postoji mogućnost da osoba time što je mnogo učila, mnogo se naprezala, da je mozak zbog toga stradao. Nije, jer ako govorimo o 10 milijardi neurona, a svaki od njih neka pamti samo po jednu cifru, čovjek da bi izbrojao od 1 do 10 milijardi, trebalo bi da živi 980 godina, znači da bi u svaku ćeliju aktivirao. Prema tome, nije stvar u tome, nego je stvar u tome da li nije došlo do pregrevanja, izlaganja toploti, da li nismo uneli dovoljno proteina, vitamina, enzima, minerala, ugljenih hidrata i tako dalje. Da li smo vodili računa opet o tome da nije došlo do prehlade, jer mozak pati i zbog prehlade. Koja biljka je najdobra za mozak? Koja? Koja je biljka? Biljka. Pa ima čitava grupa biljaka, pre svega kad se govori baš o ovom za neuroni na mozak. Da bome o tom dopremanju krvi, najbolje je ruzmarin. Ruzmarin se smatra i svetom biljkom. Ruzmarinom se kitimo kad idemo na proslave i na ovo sve. Ruzmarin je zimzelena, ne menja ni leti, ni zimi, ni pod snegom i tako dalje. I može, sa druge strane, kad već pitate za ovo,
kad je demencija u pitanju, kad su tako malo neurološki problemi blaže prirode, ja kažem, probajte ujutru šolju čaja od ruzmarina, on se ne kuva, samo se, znači, toplom vodom nalije jedna kašika sa 2 decilitra vode, a uveče da bi bio miran san, jer mozak pati mnogo ako nije, ajde da kažem, isključen u tom periodu, nema opterećenja, ali ne može da osoba da doživi miran san. Pa je u tom slučaju dobro da se uzme čaj od valerijane ili od oljenja. Opet jedna kašika na 2 decilitra vode, od oljen može i da se prokuva. Profesore, vi vidite da svaki čovjek mora da ima dobar san od 8 časa. Čovjek koji ne spije dobro, isto je mnogo zdravstveno zagrožen. Sonat je ključan faktor za dobro zdravlje. Pa evo, to je put i način, pored svega toga, opet onaj softverski deo mora se uzme u obzir. Zašto je došlo do tog poremećaja da on ne može da spava, recimo? Ili se sekira zbog posla, ili nema dovoljno ovoga, ili ne ono i tako dalje. Taj deo treba da se uzme u obzir. A onda, što ste rekli za san, miran san, opuštanje i ono, jer velika stvar kod osoba koje ne mogu da spavaju duže od, recimo, ima slučaj da kaže ne mogu da spavam duže od 2 sata. I vidite odmah da ima poremećaja, da je nervozan, da je nestrpljiv, da plane lako i tako dalje. Potrebna je mašina isto. Ne možemo da idemo prvom brzinom do Beograda i da se vratimo Beograd, Kruševac i Beograd, Skoplje, razumete, to bi bilo jako Udime se na dijabetes. Imamo epidemija na dijabet 1 i dijabet 2. Mnogo loša bolest, podmukla. Kako i na koji način, da li vaši te preparati pomagati na one ljudi koji imaju dijabet so apčinje, so kapsuli i oni na insulini? Pa evo da vam kažem nešto, mi imamo jedan preparat, glukosan. Da. Za 3 mjeseca rešava problem kad je na tabletama, kad je tip 2, a za 6 mjeseci vraća potpuno pankreas na... I čovjek više nema da prima insulin. Ne mora da prima insulin, ali za vreme dok se ovo koristi, i tablete ili insulin se koristi, s tim što smanjujemo dozu. Dozata se smanjuje. Da bome. A konačno će lekar reći da li smo i koliko uspjeli. Opet ni tu nema pravila. Negdje se brže to rešava, negdje sporije. Sve zavisi od opšteg stanja pacijenta. Ali ono što je veoma bitno kad se govori o sklonosti, a to je već genetika možda bude u pitanju, i ja kad je genetika u šali, pitam pacijenta šta mislite, da li može da se sašije zimski kaput od gaze? Oni sležu u ramenima pa kažu ne može. Može, ali neće, liči će na zimski, ali neće da bude u funkciji, znate. Tako da ovdje u pitanju, znači, sklonost pankreasa da ne luči dovoljno insulina, recimo, i onda imamo problema sa tim. Da bi se to popravilo, moramo da povedemo računa oko ishrane i paralelno sa tim i o fizičkoj aktivnosti. To je ono, moja knjiga, ova 3. Biblija zdravlja, upravo počinje sa 8 zlatnih pravila zdravlja i ne treba imati gotove recepte, nego će svako moći da nađe sebe u tom miljeu, da sebi pomogne, da kvalitet života poboljša, životni vijek produži, a da ukućanima svojim pomogne da, ako imaju zdravstvenih problema, da se resetuju, da vrate zdravlje. Kad se radi o ovim osnovnim pravilima, zlatnim pravilima, ja sam ih tako naveo, zdravlja, a to su vazduh, voda, hrana, zahvalnost, umerenost, fizička aktivnost i zahvalnost. Insistiram na ovom posljednjem. Zahvalnost prvo Bogu što nam je dao život u čovjekolikom obliku. Zahvalnost roditeljima koji su nam pomogli da nas, što kaže, očuvaju i izvedu na put. Zahvalnost deci, ako nas poštuju, cene i vrednuju. Zahvalnost prijateljima koji nam pomažu. A pre toga, kad se govori o vazduhu,
Vazduh je značajan i najznačajniji. Tu imamo neku izreku trilera. Bez vazduha ne možemo duže od 3 minuta, bez vode duže od 3 dana, bez hrane duže od 30 dana. Znate, prema tome, ajde da sad govorimo o tome. Kad se govori o vazduhu, uopšte kiseonik ne može da stvara organizam i potrebno je da se dodatno ubaca sa strane i u određene količine. Od kolikog je značajne, treba se ubeđujemo onaj ko zaroni bez opreme i ne izađe za 3 minuta, idemo da javimo najgoru vest. A za osobe koje ne koriste dovoljno vode, stradaju bubrezi, šta ja znam jer kod vode imamo veliko razmimoilaženje između farmacije i zvaničnog stava ove integrativne medicine, jer voda je upravo supstanca koja je čudne prirode, jer jedina supstanca koja se nalazi u sva 3 agregatna stanja. Sa druge strane, voda u organizmu ima dvojaku ulogu, da pomogne varanju i da pokupi kalcite. Srebrna voda, voda sa mineralima, zlatna i tako dalje, je iluzija. Nama ne trebaju mrtvi minerali, ni vitamini, ni enzimi, nego živi, preko voća, povrća i tako dalje. Dakle, destilovana voda je lek nad lekovima, jer sadrži samo 2 atoma vodonika i 1 atom kiseonika H2O, i ima malu zapremjenu, molekul ima malu i možda prodre kroz svaku membranu, da okupa svako 100 biliona ćelija i da prljavštinu izbaci van. To je funkcija vode, a ne da nam daje razne supstance za koje možda nismo sigurni da li ih ima u većem obimu ili manjem, a neke čak ako se ubace bespotrebno mogu da ostanu i da naprave problem, jer ne može organizam da ih izbaci. Zato destilovana voda je upravo i voda u kojoj paraziti ne mogu da ostanu duže od 3 sata. Šta ćemo bolji lek od toga? Pa je Norman Walker, koji je napisao knjigu u 113. godini života, Voda i vaše zdravlje, govori o tome kako je vršio eksperimente. Dolazili su ljudi sa veoma lošom krvnom slikom, sa zdravstvenim problemima, ne znajući šta ih muči i tako dalje. Za 20 dana, pijući samo destilovanu vodu, koristeći je i za kuvanje i tako dalje, dolazili su do očaravajuće slike. Ljudi su se osvežili, podigli i tako dalje. Mi pijemo vodu ovde kao najbolju vodu na području Rasinskog kraja, recimo u kojoj ima ponekad 160 jedinica rastvorljivih materija. Ljudski organizam može da metaboliše do 100 jedinica krešnjaka, gipsa, šta ja znam i tako dalje. Preko 100 ostalo je danas, 60, pa sutra, pa preksutra, eto kamena u bubregu, eto čak i javljaju se kamen i u jetri, i u štitnoj žlezdi, molim vas, u žučnoj kesi, da ne pričam i tako dalje. Dakle, voda je isto, čak možda kažem i važnija nego hrana. Profesore, mnogo pacijentima u Makedoniji poširoко koji idат на диализа, бубрезите не им работат, тоа е многу тешка болест, мачат секој ден на диализа, прочистување на крв. Како и на кој начин вие може да помогнете во тие моменти на тој човек? Može ako ima zdravih ćelija, jer bubreg može da propadne do te mere da je prisutan fizički, slikovno što bi se reklo, a da uopšte ne funkcioniše. U tom slučaju mora, jer bubreg vrši vrlo značajnu funkciju krvi, filtrira krvi i tako dalje, i ono što rekao smo preusmerava. Ono što vredi ide preko mokraće i preko kanala u jetru, ono što ne vredi preko mokraće ili stolice bi trebalo da ode van. Ali imamo situaciju gde su bubrezi propali do te mere da prvo ne luče dovoljno hormona, sa druge strane ne usmeravaju mokraću
da ide preko močnih kanala, nego odlazi kao giht u zlobove i tako dalje, razara te tetive, mišiće i tako dalje, i to je veliki problem, pojava gihta i ono sve. Može da se reši kao i svaki organ. Richard Schultz, veliko ime u alternativi, on je lekar koji je se okrenuo alternativi, koji govori o dve ključne stvari od njega sam usvojio, a to je da ne postoje neizlečive bolesti, jer po narodnoj onoj dok ima veka ima i leka, a sa druge strane ako dva ista pacijenta, kaže on, lečite jednim istim lekom, budite sigurni da jednog lečite pogrešno. Ta individualizacija je ključ. A što se tiče krvne grupe, krvna grupa je, kako kaže autor toga, oni sin su u stvari prvi načeli tu temu, jer se bavi deskripcijom, opisivanjem. Sa svakim pacijentom razgovor je trajao pola sata pa i duže, pa su pitali šta vam odgovara, šta ne odgovara što se tiče ishrane. Tako da upravo i taj moment je značajan, i on kaže da je krvna grupa ključ i brava za zdrav život i za uspešno iseljenje. Kao što, na primjer, vrata možemo da otvorimo ključem i da zatvorimo. Obijanjem nećemo uspjeti da zatvorimo. Ali profesore, vi imate jedan fantastičan ovdje proizvod, moram da ga pokažemo na kamera, non-bank biljna mešavina protiv site vrstine bakterije. Čovjek koji ima bakterije u organizmu je potencijalno bolan. Evo, Escherichia, Helio, pneumotika, streptokotika i tako na tomu. Ovo je preparat. Što pravi ovo čajno organizmu? Čisti organizam od bakterija, pre svega zato se zove non-bak, nema bakterija. Deluje uspešno čak i na takozvanu pneumobakteriju, možda ste obavešteni o tome. Pneumobakterija zovu je još drugačije medicinska, jer se unosi nedovoljno sterilizovanim iglama, skalperima, ugrađenim pomagalima i tako dalje. I pravi, kažu stručnjaci, od pluća švajcarski sir šupljine. Sa ovim preparatom rešavamo i tu bakteriju. Ona opstaje na 400 stepeni plus, a na nultoj temperaturi gine, nestaje. Pomoću ove biljne mešavine, to je jedan izbor biljaka i to je univerzalni za sve 4 krvne grupe, vodilo se računa o tome, daje fantastične rezultate za 10 dana. Ljudi su poraspoloženi, po dobro funkcionirati. Pa vidi se odmah, u stvari, posle svake terapije koju ja savjetujem, pošto se za vreme terapije ne isključuju lekovi i ono što, sintetički lekovi koje je lekar propisao, da ne budemo veći popovi od pape, što kaže naš narod, nego idemo samo sa 2 sata razmaka. Ako su kapsule, tablete, ampule, pa onda prošle 2 sata idemo sa melemom. Melem, pa prošle 2 sata može opet sintetički lek. Dakle, ne postoje teorijske šanse da napravimo gore. Ali ćemo vidjeti, lekar će opet na kraju reći da li smo uspjeli i koliko. Prvo, krvna slika, vidjet ćemo da je popravljena, vidjet ćemo snimke da nema nikakvih promjena u smislu dijagnostike, belilo i tako dalje, jer razlika između tumora i kancera je u tome što tumor je iste boje kao boja tela, to su, na primjer, miomi, papilomi, priraslice, masno tkivo i tako dalje, i pratimo da li se povećava, smanjuje, stagnira, a kod kancera, ako se taj problem tumorske promjene ne reši na vrijeme, pobele ćelije dobiju na desetine hiljade tumor markera, pobele i tako se i preko skenera, ultrazvuka, magnetne rezonance, rentgen aparata vide kao bele promjene, kao senka, ili se vidi baš narastao je do te mere, do ove mere i tako dalje. Prema tome, poenta je da mi pomoću toga uklonimo bakterije, parazite, viruse, a istovremeno da izbacimo i neadekvatnu hranu. Jer
hrana koja ne odgovara našem metabolizmu, naš organizam je prepoznaje kao strano telo. Pa ne da imamo koristi, nego imamo štete jer dobijamo mučninu. Organizam se sada troši svim svojom silinom i snagom da to što pre izbaci. Da li ćemo stalno da eksperimentišemo i da negiramo to, ili ćemo da se okrenemo zdravom razumu, kako bi rekli? Profesore, mora da ja prašam, izvinite, sve prekrenuo. Все уште има антагонизам помеѓу официјална медицина и вие што ја практикувате ова така наречена алтернативна медицина. До кога ќе има судирна интерес или раздор помеѓу медицина која вас не ве признава и дали има начин да се сближат тие две работи? Pa evo, već sam pomenuo, po meni ne treba negirati i upravo, kako ste rekli, stvarati taj antagonizam. Antagonizam je postojao i mislim da postoji dan danas, da zvanična medicina koja je nastala unazad 220 godina sad uzima monopolsko pravo i govori o tome da prirodni preparati, alternativna medicina i ovo sve ne treba da postoji. Znate, udruženje kome ja sada pripadam, a koje je formirano kao udruženje unazad nekih 15 godina, nosi naziv integrativna medicina. Mislim da se taj pojam antagonizma ublažio do neke mere, jer niko od članova ovog udruženja ne kaže da ne treba da postoji zvanična medicina, taman posla da je nema, farmacija i tako, stomatologija i tako dalje. Ali ne možemo sada da kažemo da beli mantil je čarobnjak. Daj Bože da je tako, ali nije. To vidimo prema procentu izlečivosti. Dakle, svi sve znamo po tom principu. Pa integrativna ne isključuje ni alternativne metode u okviru prirodne medicine. Tako da, recimo, za mene apiterapeut, onaj koji koristi med u osnovu, ali ne za tumor i kancer jer med ne sme, nego za druga oboljenja, a biljke stavlja u taj med, je upravo isto dobrodošao. Pa onda imamo homeopate koji koriste otrovne biljke, po principu klin se klinom izbija. Pa kiropraktičar, što namešta noge, ruke i tako dalje. Znači, to su sve ljudi koji mogu i koji su od koristi i koji mogu da pomognu. I oni su dobrodošli. I ajde, poziv moj bi bio da se ne izvrši pomirenje, nego da se mi udruženim snagama okrenemo kao vid pomoći, uključujući i tu empatiju prema bolesnom pacijentu. Jer bolest nije samo kod nekog tamo, kao ni ratno stanje, kao ni neka zloba. Možda se pojavi, ne daj Bože, i kod nas, u našem telu, u našoj kući. Ajdemo da budemo, da uđemo sa problemom sažaljenja, da nam je žao što se to desilo i da nam je cilj da se to stanje promeni, pa da uživamo zajedno, da se ponosimo time kao i sami ukućani i sam pacijent. Da, profesore, вие има иницијатива да добиете Нобелова награда. Поради вашите фантастични резултати во лекување на канцер и на сите заболувања, и како се чувствувате ако тоа биде, ако стварно се реализира? Pa evo, Mileta Manojlović, dobitnik na Nobelova nagrada. Mislim da to neće biti izvodljivo, jer usijane glave sede tamo koje o tome treba da odluče, definitivno. A većina njih su protivnici ovog načina pristupa problemu iz prostog razloga što ne mogu to na tome da profitiraju. Ne mogu da oni će radije da nagrade neko ko će da proizvede neku opasan virus ili bakteriju i da odmah uradi vakcinu, kao što je bilo to sa koronom i mnogim drugim stvarima. Nažalost, mi danas u savremenom svetu nemamo više stare bolesti, gubu, lepru, šta ja znam, jeftiku i ono što se pričalo, nego imamo svinjski grip, ptičji grip, ne znam, uvrediše silne životinje sa tim. Ja se ponosim time da se došlo na takvu ideju. Ideju je pokrenuo dr. Vuk Stambolović, doajen alternativne medicine u bivšoj Jugoslaviji, i to je veliko ime, a i jedan ozbiljan
razlog za razmišljanje. Ne moram da dobijem nagradu, dovoljno će biti da budem nominovan za to. Biće za mene to veliko priznanje. Za mene I satisfakcije za vaše terapije. Za dalje rada bome. Za mene najveća satisfakcija je ono da me preporuče ljudi kojima sam pomogao, koje je zvanična medicina otpisala i sad je, evo ga, posle 10-15 godina, nema recidiva, kako kažu oni. Urade hirurški zahvat, daju hemioterapiju kao zaštitnu meru obavezno. Ako to ne pomogne, ide sada zračenje, a iza toga kažu mi smo naše odradili, sad vi vidite šta ćete. I takvi pacijenti su za mene najteži. Pitanje postavljam ja sam sebi, da li i koliko je razoren organizam, da li uopšte postoji mogućnost sada tu da reagujemo kao kod osoba kod kojih nije bilo toga, tih njihovih usluga, da tako kažem. Ali šta je tu je, to je ono što svi moramo da shvatimo kao jednu normalnu pojavu, a evo, hvala što ste to pitanje postavili i bit ću presrećan ako se sve to realizuje na pravi način. Ne bežim od toga. Puno toga želim da podelim sa ljudima. U mojim knjigama imate dovoljno materijala da sebi pomognete, svaki na svoj način, tako, i da sačuvamo zdravlje pre svega. Profesore, ние ви очекуваме у Македонија да дојдете да држите едно предавање. Вашите совети ќе бидат многу драгоцени на оние пациенти кои се болни од најтешки болести. Еве, ние ве покануваме да дојдете во Куманово, кога ќе имате време, едно предавање да држите. Бидејќи вие сега патувате во, како разбрав, во Франција, во Шведска. Pa evo, imali smo u Beču sastanak preko dijaspore, to je preko našeg ministarstva za svojne poslove, jer tu je i ova služba za povezano sa dijasporom. Nama je cilj, ne tražimo nikakvu nadoknadu za te usluge od ministarstva, nego samo da nam ti ljudi tamo koji se nalaze obezbede prostor. Da ljudi čuju i da se pozovemo samo na zaokret prema prirodi. Ništa drugo. Ovde nikoga ne želimo ni da povredimo, niti da omalovažimo. Ajdemo da se samo vratimo kao što je to bilo pre nastanka zvanične medicine kao institucije. Jer malo licemerno i cinično ispada podatak da se neki lekari protive tome. A recimo prilikom preuzimanja diplome zaklinju se Hipokratu. A Hipokrat je filozof, živeo je 470 godina pre nove ere i smatra se ocem medicine. Sad smo oca medicine prihvatili kao zakletvu za taj papir da ćemo svakome na svakom mjestu pomoći bezuslovno i tako dalje. A kad je u pitanju ta pomoć na ovaj način, to ne važi. Znate. I to je jedno licemerje, jedan cinizam neslučajnih razmera. I, na primjer, i Sokrat, i Platon, i sva velika imena su govorili o tome, o lečenju biljem. I naše prve apoteke, na primjer, posle rata, su bile opremljene velikim ormarima, orahovim ormarima sa puno fioka i kaže moja strinka koja je farmaceut, kaže, posle rata kad sam došla kao mlad farmaceut, te fioke su bile pune sena, ona kaže. Pa dođe pacijent sa receptom od lekara, ja pitam, jel imate vremena da malo prošetate po gradu, završite neki drugi posao, dođite za pola sata. Ja mu to spakujem u fišek, napišem kako se šta upotrebljava. To je bio lek. Sada smo to zgazili, omalovažili. Čak je, na primjer, Merkelova, da je ostala na vlasti, zalagala se da u Srbiji ne sme da se koristi bilje kao suplement. Da. Ne sme da se koristi žalfija, ne sme majčina dušica. Profesor, ovo je mnogo važno da pročitаме. Молитва у болести. Значи, мора човек да се моли покрај оваа терапија, да веруваш во она што вие го давате. Da. Pa, lepo pitanje. Posle moje terapije kod lekara, da vidimo šta smo napravili, što se tiče krvne slike, što se tiče
opšteg stanja, ako je nešto bilo, neka rana ili nešto, da vidimo briseve, da vidimo sve ono što zvanjčana medicina nudi i nakon toga vraća se pacijent, ako je sve u redu, u stanje pre oboljenja, a to znači ide i na namirnice životinjskog porekla, na ribu, na med, na pčelinje proizvode i tako dalje. Ono što smo isključili za vreme dok traje proces iseljenja. Znači, dobili smo zdravu osobu. To i jeste cilj. Da. Znači, molitva mora da ima. Da, tu su stavljene i između ostalog i molitve, nije bez razloga napisana Biblija. Da, Biblija. Znate, jer mnoge stvari mi dugujemo Bogu, našem stvaraocu. Vidim sada da se javlja i neki otpor prema religiji, neke usijane glave, neke budale koje to negiraju. A na primjer, ne mora svako da ode u crkvu. Dovoljno je nekada da pomislimo na Boga, da se prekrstimo, jo Bože pomozi mi sada i osjetimo neko olakšanje. Šta ćete bolje? Gumu smo napumpali i prepumpali i samo što ne puhne. Kako ćemo da je vratimo da budu normalno? Odvićemo malo ventil. Tako. Mi na ovaj način ispuštamo te zlinje i te tegobe na taj način, a ne košta ništa. Molitva ne košta ništa. Profesore, za kraj, vaš recept, kako se Mileta Manojlović hrani? Kako? Kako je vaš život od rano na utro do naveče? Evo, bila mi je jedna gospođa, ajde da kažem to Rokuša, dobra osoba i ono sve, ali na svaku moju reč ona pet njenih. Jednog trenutka sam ja zastao i pa razmišljam da li da prekinem uopšte da otvorim vrata, da budem tako grub, zašto si došao kod mene čoveče ako sve znaš. I na kraju, a to se desilo na kraju, ona mene pita da li to što ja pričam praktikujem ovo što vi kažete sada i u svojoj kući, u svojoj porodici. Rekao, odlično pitanje, idemo sad na sprat gore da vidite, kaže ona, rekao, neka pođe i suprug. Kaže ona, ne, verujem, rekao, ne, ja sad vama ne verujem da mi mene vjerujete, nego da idemo gore, neka pođe i suprug i odemo gore. Otvorili smo vratanca, sad i to imam i u stanu ovdje isto, vratanca na kojima stoji za nultu krvnu grupu šta je to što je štetno, što ne treba da pogledamo i gotovo. Znači, šta je ono što treba. Kad je ona to vidjela, ona kaže, aha, iza toga, ostali smo posle još jedno 10-15 minuta, više nije bilo prigovora ni pitanja, znate. Kako bi pričao nešto što ne praktikujem sam za sebe. Ja sam ušao u 80. godinu, evo, pre neki dan sam bio... Što je zima Mileta za doručak, ručak i večera? Da, pa evo, gledam, ajde sada, ne mora da se pravi neki jelovnik i ono sve, ali izbjegavam znači ono što nije. Za mene, i kad odem na pijacu, na primjer, za mene plavi patliđan je kao zmiju da vidim. Karfiol kao zmija. Pomoranđe u prodavnici su štetne i tako dalje. Znači, bar to možemo da promenimo, ako ne možemo mnogo druge stvari. I kad se o tome vodi računa. Drugo, jedini problem je što nemam dovoljno vremena da upražnjavam tu fizičku aktivnost, a to je isto sastavni deo toga da sagori kalorije i tome slično, ali kad god imam vremena koliko imam, posvetim se tome. I evo, bio sam u selu pre neki dan, tamo gde sam rođen. Iz moje generacije je bilo 2 odeljenja u školi, samo 2 su živi. Tako da izgleda da imam sreću, znate. A ima sigurno onih 10 godina mlađi ili mi dođe pacijent 20 godina mlađi pa kaže vi ste mlađi, pa rekao kako mlađi, koji ste vi godište, pogledaj na ovo, ne mogu da verujem. Dakle, trudim se i to činim i savjetujem i u okruženju i prijateljima i rođacima, ne bez razloga. Znači, volim da me neko demantuje. Dobio bi možda pozitivan neki pomak ili korak u napredovanju u tom delu, ali obično se slažu. Dođu mi lekari specijaliste, na primjer. To je za mene veliko uživanje i zadovoljstvo, ali verovali ili ne, u preko 90% slučajeva nemam sagovornika. Ja sam sve u pravu.
A ja ne volim da sam u pravu. Za mene ste vi došli kao ekspert, kao suspecijalista, razumete, za probleme koje ja rešavam. Ajde sad da vidimo gde ste vi, gde sam ja. Znate, u tom smislu. Znate. Sad, da li treba da dođe u tu poziciju, da padne skroz, pa da mu pomažemo da se diže i da sve vraćamo na normalu, na, što bi se reklo, fabričko štelovanje, ili treba da se okrenemo, preventiva nam nedostaje. Preventiva u zdravstvenoj zaštiti je načisto zatajila, pa sam ja sa ovim centrom za promociju upravo prilikom registracije naveo i neke taksativno nabrojao neke načine preventivnog delovanja, da tamo u Ribarskoj banji gdje će biti fitoklinika, da merimo ljudima krvni pritisak, da merimo šećer u krvi, da organizujemo tribine, da na nekom prostoru popričamo malo o tome kako organizam ojačati bez nekog velikog napora. Ne treba da brojimo kalorije, ne treba da jurimo nutricioniste za kilažu i to. Potrebno je samo da se unese pravo gorivo i da se ono upotrebi na adekvatan način i da dobijemo pozitivan rezultat. Profesor, vi благодарам što biste gosti. 73 minuti razgovarame. Kad dojdeme pak da me posjetime i беше mi mnogo drago što bih Kruševac kod vas. Meni je također drago, evo, tako da, eto, to je, drago mi je da ste tu i bit će mi još draže da se viđamo češće. Gdje dojdete u Makedonije, vi благодарам. Da, bome, naćemo se tamo. Благодарам i mnogo uspeh po životu. Толку за денеска поздрав од Крушеваc, ова беше разговор со Милета Манеловиć, се најдобро. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku.